Monaiban uyay sawas na may singan kapunranets imen uyay kalangan kiyang coach kapinga kiyang coach wagi sapul makalangan olimpak mapini kolokol kichail ila dormets o may isang mga koros ay sawas pang kosang nan karya un Timothy erlau teu rachiki-chikisu kalangan kiyang coach pwegi sapul me limpak ong kichail Beini kolokol achail maur nimisikin kapun ranets. Orlap te tapik me mensuosikin kichail ako saya masapoyak te fear. Iya wabe me men ko saya te suosikin kichail nimisikin kapun ranets. Lepin ko saya fear. Tämä on siemake miimilale masapoyak. Imimen se osekin kichailo imimen sierum kichail tuen. Irrewach. Kamelema kichai miminnan irreuma. Padilaut kichailaramas miminnan. Achail masapoyak te. Miminnan irreuma tueche masapoyak kupei kichailti. Ai mimen pureng kacamanong kichail, imen pureng sewasi kichail, imen pureng encourage kichail me masapoyak esoche kosang renkoch. Fear esoche kosang renkoch. Georgia soulen pilmimi chanan maurun masapoyak maurun nan arail lom ekisin me ko chen te me ko chiu me karong me danger me suet songan yime chepin ko tonguk yime kachepin ken na maur yei lom te masapoyak Fear eu me gochme e take acha emotion o ong ni me gochi utama kichai wrong o ni aishuma kichai an ki kamelele ia pe ko me bilgin kare ngacha bilutan chengalan nan masapoyak poeki kichai kamelele tama kichai kilang tama kichai wrong tama ramas kusaya ong tama uyawi. Eri niaisum kichai ginan ki masapoyak the spirit of fear egin kiyang kichai paralyze egin paralyze achai mau. Eri men kagala kay kichai mau rin saulang kichai me mau rin coach kichai me moitong achai mau rin kauno Imen kakela kay kichai solar pan miminan kenaw takin yi masapoyak te miminan maurun masapoyak imen watagan kichai ng karyang Timothy isu nilokan waye masani For God has not given us a spirit of fear and timidity, but of power, love, and self-discipline. Klang puksaro ka dito ang kichail makocho kitski yung kichail iye nganin masapoyak. Kitski yung kichail manaman, limpok, o kichayanane self-control, self-discipline. Mawewe kagak take over, kagak take control, kagak exercise on authority na nambaur. Weyu nan irempuk sarawi, koskosya tuan fear the masapoyak. Sangatsan nan Old Testament le New Testament. Song kay makoch malanan karachina ramas the prophet, kings,
iray ko disciple ko, Jesus, may masa ni, do not be afraid. Ari, main ko, imay man, pureng kacamanong gicaylo, encourage gicay, challenge acayl maur, ni may sigan kapon rana chpueki, ima panilaw saulang mimilale. Aramas miminan maurun masapuek. Kelang niyan siya magicay mo itong Christ at chay maur, ikamelala chay pansola anki nganin masapuek. It doesn't matter song ko Rusian makarong, song ko Rusian makakilang, song ko Rusian mamenta bit dangerous, mabit menta kasalo, te moman kamasapuek, kater lomoki, kater masapuek, kater anki fear. Pueki, kot so tsaga tski yung kichayil, yay spirit of fear. Kalang? E so tsaga kitski yung kichayil nganin masapuek, abo kitski yung kichayil, yay limpok. E kitski yung kichayil manaman. E kitski yung kichayil self-control, menta authority yo. Magkichay anane self-control authority, tama en songan control at child mo. Kater mo itong yay fear te masapuek, and control more. Keter mo ito. Sinmekis magkichay koros. Niya siya magkichay kin mimilala. I magkichay kuya. I matsyapin ko itong kichay. Yay masapoya kata. Yay tuwa chautan lom. Pilmachocho. Irail pilwiya. Niya siya maraganiyang sompir. O niya siya magkin rarata sompiro. Temegos kinwiyawi, imatsapid bilko tarerain, masapuyak, fear. Te socha li pilipilu kasayi magkakuwalay, tama kakilang. Eri imanan karachi kichayil, iman socha kichayil, iman utan, purenan ang karachi kichayil ma, ko socha katskiyong kichayil yay, nganin masapuyak. Jesus pilmasa na yung nawarang ko. Nan Mark 4:40, ang sumayrail, cross the ocean, the river, in the sea. Niyan siya may ray cross wasa burang kakwala baliyo. Tama wiyawi yung rail. Yay ilok laut, typhoon melimen melalong rail. Hallelujah. Pugsarama sa nima, i-rail masapuya kata. Jesus masa ni yung rail. Nan irachikicik pa isak. Nan Mark payo, irajik payo sa kamasani. He said to his disciples, why are you so afraid? Do you still have no faith? Do you still not have faith? Klang, imigos ko siya utan, solar solang panan ki maurin masakwak. Solar solang panan ki spirit of fear. Pagita, but niyan siya magkachay mo itong Christ at chay maur, ye spirit of the joy of the Lord, power, authority, may pini masa ni wasats, may ana take over, take control at chay maur, niyan siya magkachay mo itong Christ at chay maur. Pwede matchocho, mimi dyan ng maurin masabwag. At disciple bugats, tamay rayuya, irail, masapwag ata niyan siya may ray kilang ata storm. Kilang machocha kichay, niyan siya magkichay kilang ata yay storm. So sa libil sa ngon melimalta, me kotong kichay, me ya kota, me rasong, song, so sa libil mawiwiyawi samba. Masongan kotong, magkikilik lang. Imatsabin kotong kichay, yay, nganin masapwag ko. Main ko, kocho chakachkiyong kichayil nga ni masapuyak. Iman ng karyang Timoteo isu na mamasa ng wasats. O niyan siya magay kamoy itong Christ on maur, kawiyar siya riyan coach. Solar namun masapuyakin mela, solar namun masapuyakin kang makarong atatuan, chepel, the ani, the songgan mawiwiyawi, tama mawiwiyawi yung lapche yung accident mawiwiyawi, the karangatan news ma socha mau news mo tangki yung kichayil yay negative chor sompo ka chaki yung kichayil nganin masapuyak
ki chai rong che utan masapoya kutan tua che lom ma control child maur ta ma control and ye disciple ko arai maur ye masapoya a pressure ta ma Jesus masani rest mo itong ta ma Jesus ma masani rest men meditate nan masanan coach rest men utan na person kita ta ma Jesus ma masani kelang ima kareta nganin masapoya kin pilmire chai poiki chai so cha moitong masanan coach enutan au te ki chai kaiten poiki kan moitong cha Christ on more eri automatically poiki en kak sorala utana anane some people it take time re rail ab tama ki ke sambal kanana meditate kanana watek kanana moitong orong masanan coach na namor poiki en kak ki sanganin masapoya krem Jesus masani yung na waranggo nan Mark payo chay panel palio niyan siya may ray tutay ray laplen melimelo iray focus yung problem mo iray focus yung ye storm iray focus yung ilok siniyang mawiwiyawi yung ray iray focus yung iray lutan focus yung hallelujah niyan siya may ray focus yung tekiligila masapoy ako mi re ray masapoy ak mi re ray pagita pagi refocus yung tama negative refocus yung tama rekiligilang refocus yung tama wiwiyawi eutan melel tama kikiligilang tama wiwiyawi ni sambawat merasong sumawon COVID-19 maun mawiwiyawi songon kapuriang mo ikan mawiwiyawi magkichay wiyarong-rong kichay bilkiligilang kichay ter mo itong kichay lan focus on kichay ter mo itong en paralysia chay mo kichay ter mo itong en kawala achay lewong coach te kawala masa ng coach ikaswat pen iye disciples ko poy ray focus yung tama wiwiyawiyo apo ray so sa focus yung tama Jesus masa ni chay panel paliyo refocus yung aray problem ko refocus yung aray storm refocus yung aray problem ko aray mountain main ko rest focus yung nan masa ng coach nan wasats me impampurang wataging kichay emasani he say to his disciples why are you so afraid tama karata kumail masapoyak tama karata kumail masapoyak oh hallelujah Jesus nan Mark payo paisek iwasats me mamasani do you still have no faith kalang yawasa faith king kosang yan yawasa achay poson kin kosang yan o poson so cha tosang kichay poson so cha mimi wasagis mimin na la chay mimin ni kilal na wachay ye poson so cha to kisyana na raparapagi pagan kaktiarata poson mimi che ni clean na wachay poson mimi la chay ibang kicayana ne uya activate achay poson kicayana ne release achay poson oh Jesus masani wasats why are you still afraid o Paul katete yung kichay nan Rome katete yung kichay faith kin kosang niya chay rong masa ng go si poson kin kosang niya chay uya rong uya watawatek uya kilikilang masa ng go na la chay maur eri makareta maurin sa ulang so tsakak poita imakareta maurin sa ulang so tsakak kairta imakareta maurin sa ulang so tsaka klel aray call so tsaka klel aray revelation merengkak fulfill poeki ye nganin masapoyak memalaan utan kaway rayla nganin masapoyak memalaan take over aray maur machocho ansiwats kak pilwiya patapata kakabagap kak fasting so ang kan marawiwiya hallelujah ap mimi at sa masapoyak ray me ekisin me ako chen kota masapoyak uyawi ekisin nusen magapirrong fear te masapoyak pilwiyawi kalang makichay pansek nan pugan Joshua kocho tama sa rin Joshua take over aramasko poreng kakuchela ipinlap sordan poreng kaklel ni promised land coach masa niyang Joshua be strong and be courageous do not be afraid and meditate on the word day and night makichay pansek nan Joshua
isu walu tiwa wa kate te unga chail wasao. Ko chuta masani yung Joshua, do not be afraid, do not be discouraged. Absonga uja magana na uya, day and night, meditate on the word. Kelang, niyan siya magichay mo itong masanan goch. Niyan siya magichay mo itong masanan goch. Kichay lang kak meditate pon masanan goch na child mo. Oh, glory to Jesus. Bangkisang acay long, bangkisang acay masapuyak, bangkisang acay nganin masapuyak, tuwa che ensongan take over acay mo. Nan and disciple ko iyang Christ, patch-patch Christ, iyang Christ, kilikilang manaman, wrong, tame mamasani. Yet the spirit of fear, mimi jereray, we mimi jereray. Imakarata Jesus masani ng more payo, masani, why you still afraid? Why you still afraid? Ya amoy poson. Kalang poson kaleb. Babangkara yung spirit of fear and kusang kichay. O himikos ko siya, ningkapan. Poson soche to. Poson kristyana narapaki. Poson mimir lalachay. Poson mimir ni kilinawachay. Kapang katete. Hallelujah. Kapanana katete. O niyan siya magkapang katete yung poson. Kapanana activate na lamor. Kapan release tama uyawi. Hallelujah. Ima puksa romasa ni o katetong gichay. Iba ang purang watek ang pilew ira mapil katetong gichay. Nan matu ay sa kriya sa kwalu apil katetong gichay. But whoever listen to me will live in safety and be at ease without fear of harm. Kopurmak, do not be afraid of those who kill the body, but cannot kill the soul. Kalang, Jesus masaninan, matuay sa kriya ko, walo. Ebil katete yung rail, aramas ko, na disciples ko. Kumaiter masak, aramas makin kamela paluar, aproso sa kamela ngen. Iyo ape, mautaan, pil, chocho rechail pil wiya kolokolcha. Chay kilang lang aramaso, chay kilang lang tama wiyawi. So, sa lipilipil tama uyawi, kichay masak, puwagi, ito kami kichay la, kichay delalong nan kapal, kichay delalong nan metakilate, kawela at chay maur, yay, paluwar chay. Puksaramasan ni, kumahil ter masak, makin kamela paluwar. Main ko, so sa lipilipil, tama kerong tama kakilikilang, mapil sumaw, so sa lipilipil, tama yung sungan kamela paluwaraman, kater masak, pues chika klelong soul, hallelujah. Eso chika klelong ngenuman, eso chika kamela ngeluman. Puye paluwaran may kakamela, puye mawasa sa masani. Do not afraid of those who kill the body, but cannot kill the soul. Kater masak ray kang makintoge, the kamela paluwaro. Eso chika kamela, yay atay soul. Hallelujah. Eriman ng Timothy ko sa iya, pumasa ni. For God has not given us a spirit of fear. Kalang, kung otso tsaka yung kichay nganin masapuyak. Hallelujah. So tsaka yung kichay nganin masapuyak. Imakareta, machocho, solang mimi chanan, yay, maur eo maso tsaka kerta, maur eo maso tsaka level eo makots, utang kaskasik, o men, kumuyan lalia, ang so tsaka klelo po eki, yay, fear, masapuyak, makareta. Hallelujah. Puksaro bilmasani, nan ipruay seksilu, wano emasani. So we say with confidence, the Lord is my helper, I will not be afraid. What can man do to me? Klang, tama ramas panwiyayang yan. Hallelujah. Oh, praise the Lord. So we say with confidence, the Lord is my helper. I would not be afraid. Utani ko siya ni meko chi mo utani pasan kita.
ye Christ portion kita Holy Spirit portion kita masanan coach me confidence me ko chi me kilang me ko chi me rong me ko chi me wi awi news kan me wi awi so chom masapak aputan ye strong will of overcome it me wi awi na nambo ri imi man so se gi chai imi man purang kacamanong gichal de encourage yung gichal puegi utan so lang man so chana anana miminan mauran masabuak chana ana miminan mauran masabuak utan ban miminan mauran komot kachipuel hallelujah kai den kachipuel mo masuato utan kachipuel on utan so che anana bidlomuki chepela pet lomuki ngan shau cha pet lomuki tama wi kanana utan speak to it kanana utan overcome it kanana utan peyo hallelujah rimo sa cha te tong ki chain tuen ko cha masani wegi God is our refuge and strength and ever-present help in time of trouble. Coach imo ya chain ya helper ima pan sa usigi chain in time of trouble. Niyan siya mag-chain utan mo itong kauna chain mo. Hallelujah. Klang ima kareta utan machocha solan mimi chanan songon maurun masabayak pegi rasocha mo itong yay masanan coach and take over aray maur masanan coach and sa usiray masanan coach meron uyang atotek hallelujah iyo promise mo coach masan iyong Joshua nan Joshua iyo isu leltuang masanan Joshua do not be afraid, be strong and courageous, and you will be successful. But there is one thing, kasyabananane and sochamanogela. Yeng and watawatek and meditate and metamatawa ye masanan gods. Kilang masanan gods, makinkisang o kalautela at sa ilposon. Niyan siya may laut la chay poson solar tawan masabuak the lom the fear mimire chay solar song pa mimire chay ima pan laut re chay ni masanan gods puegi song korusian makakilang it's automatic on pa metawa masanan gods song korusian makarong magan negative pero automatically masanan gods pops nanam matmataw nanam mongyong song korusian ma negative surround you news makarong masuat tama wiwiyawi sampa niyan sa makarong niyan sa magakilang na news te songan mawiyawi masalan coach mapang kotarem masalan coach mapang take over masalan coach mapang sawasayuk masalan coach mapang take you to another level magapan sese hallelujah ab mautan sa iso sa mo itong masanan coach na na chail mo ma sa iso sa meditate on God's word utang ka chay ban nanane miminan mo reo mautan loman sa waros chay ba miminan mo reo mautan nganin masapuek me take over, me mimi charechay. Machocho ganiyang sompir, machocho niyang siya me ekin mogita sompir tamak chipin ko tarayong. Tama uyang ukan siya uwa. Kama sa puyak, kelom tan siya kautan, enjoy, tama uyawi. Main ko, ekasampalong kichay. Ichaman kita nan
No 96 ako sa idin ang sa may rong masa ng gods. Ima ko otong iya nganin masapoyak. Ichamanta ang sa mautan. Rong masa ng gods ikilang yawa sa imiya nganin masapoyak mi miray spirit of death. Mautan take over minan ang sa may rong masa ng gods. Erians murin mo ang siya mautan mo itong Christ ay maur na 96 ako sa idino. Friday night yun. Ang siya may mo itong Christ ay maur utangan masapoy ako sang rey. Imiwiyay kasik iman sa malaren at sa ikaw. Iman sa malaren coach. Iman sa malaren wasa mapini ikaw naptang sa pulimeka. Tuwa siya eager. Tuwa siya utani kasik yan sa malaren. Hallelujah. Porque solar ay masapoyak. Solar ay long. Imakara ta matsoto solang. Solar miminan aray pa miminan mauran masapoyak. Imarakas kasik rin sa malaran ka mo. Narimago ay man mayang mimichan ng mauran masapoyak. Imanan karachiyuk. Imanutan pusuk. Magkanane. Meditate on the word, speak the word, read the word, na namaur. Pwede niyan siya mag-itsaypan, read and rong masa ng gods, meditate masa ng gods, posan mapanalaw tila. Niyan siya magposan panalaw tila, yung spirit of fear ay pangkosang rechay. Rimempureng kakalakay, rimempureng challenge ikichay, pwede matsocha solang, mimichan mauran masapoyak. Oh, Jesus, hallelujah. Si bringo pubo si karabasande. Si brongo torobo si arabakande. Si bringa taka basa katarobo sande. Yera bosa tiribo sa tarabakundi ribo mosande. Sabro korobo karabakinde. Yera bokondarabasanda. Lord, I speak to that spirit of fear right now in the name of Jesus to come out in Jesus' name. Hallelujah. Magoe man me aniki nganin masapoyak. Utache alapeman kiyang wasach. O itawan niya kapagapuch. Nganin masapoyak. Pati isang rey in Jesus' name. So chom pung. So chom manaman. Nganin masapoyak. Kaitien kisay ko nganin masapoyak. Ansyo which ikaw katar nganin masapoyak. You have no authority. You have no power in the name of Jesus. Ko so chikachkiyong iya nganin masapoyak. Apagachkiyong iya power, spirit of ye power and love and self-discipline. Hallelujah. O main coach kalangan kiyong ko mo. Kapag po pagi, i-ride ka man ki nganin masapoyak. And pati isang re-ride in Jesus' name. Father, I thank you. Wherever they are, reach out and touch them. That the spirit of fear will be out in the name of Jesus. I rebuke them right now. O sibro kobo sakaraba kunde, sibro moromo karaba kiribo sanda, sibringo ondoromo sikaraba kiribo sande, uraba kindiribo saraba kiribo sakakaraba kondo. Oh, thank you, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Lord. My coach, katskisang nganin masapoyak. Pwagi ima paralysi aramas chocho. Pilsolang na raimaur. Lord, I pray that we will take over and stand on it, on your word, and have faith in you, and rise and activate and released pwagi nganin masapoyak and go sang reds. Father, thank you. I give you praise.
to be yours always. In Jesus' name I pray. Bless you people, bless your word. Amen. Kalangan, kaunin kats-kats-remail, masahay magamiyan. Do not be afraid. Kater mo itong ganin, fear and take over on more. Nari mo kachay kaskuli giningapan. Mo itong masanan goats, mo giposan ka rise up and ka release and ka activate na number. Ima Jesus masan yung nawaran ko. Why you still afraid? Where's your faith? Hallelujah. You have a good day, have a blessed day. God bless you all. Amen.